barukurabira muri chairperson wabo kandi Bishop w'ubureberezi bwa Rwenzori Right Reverend Ruben Kisembo abantu bagira ngo Tooro Babies Home kurebera abana barukuba banagirwa habazire babo ubwo hatera imbagirirwe ahabwibura ry'ibyo kurya. So nisaba mutulengeho kurora ngo local community bahayo za local council city effort to kuteka budget zabo bakitekemo kuma sio kufungukonyeze abana ku buryo rero basoro konyera kufungukonyeze sente zo musoro tuko kwa mwaka ne tuina right tungayikinga cyokanya abana betu ningera amoto kandi gakora LC5 adversaire bateka budget twa bya umwanyogo nugurebera abana barukwingana 20 kandi umoneka yene byona urukora nka metron nagira ngo kutekwaho kwa karantine habutarebwa amatungo naco cikabara banasamu izo mwahuriro muranga twahiro gwa mata gwa bana gwebyo kurya durante muize mutinyi wene mwabikiye itunga kuvuma utukurora abantu nyena bamani muze tugamba hati tugumye tunanyencha nejakora neza kubaho ebagambirwe nyomo y'abazi b'abanyadini babiri bahereze y'ubuhezwe byo kurya eberume bitoke ubuhunga emigati hamwe n'ibindi bintu byo koresa abantu batere bitoke batere pampers batere amata batere sukari batere muceri sabuni so nsima that positive response kugarija abantu batere ibintu tugena cash ya twara sasa 5 kugomba bataribamo check 5 so nsima response yego Gashakwa Jonathan Tusingwire.